Украина сыналарындан чыгып алышкан кемер Кырым артистлері кечкенлерде Кырымны терк еттілер, ама бөле түшінгенлер чок дегилер. Кырым татар санат эрбапларынын эксирети Кырымдан кетмек гайсыне кол тутмайлар. Олар айталар ки, ана бабаларымыз урфадетлерімізні, тилні, медениетні халкны сакламак үчүн кыйынлыкларны янып ватанга кайтылар. Кеткен Кырым татарлар бу кыйметлерден рет этелер. Yırlar, avalar, oyunlar yeniden doğru yolga koymak, doğrultmak ve elbette şunları inkişaf etmek, yani gelecekte kendi yaşlarımızga da kolay olsun. Onun için biz bu vazifelerini hiçbir dakika toktatmayız. Urf adetlerimiz yaşamak gerek, onları daima biz yaşattırmak gerekmiz, göstermek gerekmiz. Diğer bayramlar olsa demek biz şu bayramlarda onları mutlak göstermek gerekmiz. Серверка Куранын фикрине Милет телеканалынын яйынлав мудиры Сусана Халилова кол тута. Onun картана кардиделери сүргүнлүктен 70-ші сенелері ватанга кайтып, Кырымнын чөл тарафларында ерлешкен эдилер. Чок жылдар дивамында олар үчүн прописка этилмек чарасы жок эди. Иш тапмак эле кыйынлык болду. Сусана ханымдын фикрине көрө бүгүн Кырым татар кенчлери ана топракта калып, халкыбыздын инкишафына жардам etmek gerekler. Bizler Kırım Tatarlar öz vatanımızda Kırım'da yaşamak gerekmiz. Meni Koramtamda aynı böyle terbiyelediler. Ve bugün Kırım'ını terk etip ketken vatandaşlarımını men gerçekten de anlamayım. Bugün bizler öz toprağımızını, yani bizler degil sizler kimge kaldırasınız? 5-6 yıl evvelsi İstanbul'da olganda kardeşimden bir kahvehaneye kirdik. Bu kahvehanenin sahibi Kırım Tatarı eken. Ular bu insan bizler Kırım Tatarları, Kırım Tatar kızlar olganı bilgen son bizlerde getirdi ki böyle bir bankanın içinde Kırım toprağı eken. Men ne zaman soradım sizin tamırlarınız kaydan? O dedim Cankoy'un bir yerlerinden. Bu insan hiçbir zaman Kırım'da olmadı. Tarih tekrarlana ve bugün ketken Kırım Tatarlarının taqdiri aynı böyle olacak. Kırım Federal Üniversitetinin Kırım Tatar Filologiya kafedrasının müdiri Ediye Mimetova bildirdi ki, o ufak bala olganda ana babaları ogrete ediler. Sofradan turganda başka telekler arasında Kırımga kaytmak ve vatanda yaşamak sözlerini aytmak gerek. Ediye Mimetova üniversiteti endi 23 yıl çalışa. Vatanga kaytkan son onun korantası digerler gibi çok meselelerge rast keldi. Ediye Şevketovna bir Kırım Tatarını ecdatlarının hatırasını urmet etmenge ve tufgan yerде қалмаға чағыра. Чохрақ не заман су шығара? Егер оны дайма біреу темізлесе, я о чохрақның еріні білмек керек. Я оны еріні білмек үшін тамыр темел халық олмақ керек. Шу себептен мен белесем, біздер мына бұл бүтін шилеріні дайма ақылымызда тұтып, біздің бұл елда нақадар адамларымыз ғайып олғаныны ақылда тұтып, федакар олғанларыны Решат аға Жемилев рахмет olsun жанына не қадар чоқ шияпты. Юрий Османов, рахмет olsun епсін жанларына. Олар пек чоқ шияптылар біздің Қырымға қайтып яшамамыз үшін. Біздер исе бүгін омажақ бір себеплер тапып, бұны бегенмен бұл маңа келешмеве иляхри, ана топрағымызны тепіп кетеміз. Бұл ярамайши. Бұңа мен белесем, біздің балаларымыз жауапкар олacak. Чүнки біздер ватан дегенши адамның içki dünyasından, dünya bakışından ayrılmaz bir parça olmak gerek. Devlet Milletler Komitetinin reisi Zauр Смирнов айтқанына көре, Қырымдан 800 insan кетті. Бұл Одиссей сасин дин ve siyasi noktayı nazarlar ile bağlı. Оларның çoğuсы vatanға қайтмаға istейлер. Devlet Milletler Komitetinin reisi епісі медени эрбапларны Қырымға қайтмаға чағыра. Хотелось бы призвать их возвращаться. Я прежде всего обращаюсь к представителям наших артистов, тем, кто занят в шоу-бизнесе, тем, кто работает в средствах массовой информации, на телевидении, в каких-то изданиях. Конечно же, нужно быть творческим человеком там, где живет твой народ, и там, где твои зрители, там, где твои слушатели. Я знаю, что сегодня есть такие настроения у многих вернуться в Крым, и многие ищут, скажем, возможность осуществить это свое желание. Но, думаю, никаких опасений у них быть не должно. Крым всегда открыт для своих соотечественников, тем более для крымских татар. И народ всегда ждет своих любимцев, тем, кто приносил пользу своему народу.
Ватанда яшамақ бу тек оңайтлық меселесі дегіл. Бу эм гражданлық ноқтайы назарыдыр. Чүнки bizler бүгін Кырым инкишафы үшін япқан ішлеріміз ile келечекте ярымадамыздың гулейджегі бағлыдыр. Нариман Тарсинова, Левиза Сидбелялова, Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, Руслан Хохлов, Билет үшін.